poklic, ki vam ga bom predstavil, zahteva posebno uniformo. Pa ne se smejati. Vsak cirkusant ima svojega sodelavca. Moj partner je bil Mario, a.k.a. Indiana Jones. Delo v cirkusu ni podobno nobenemu poklicu, mogoče dreserju. Toda tokrat sem predvsem skrbel za nastop na odru, kot klovn. Izraziti sem moral svoja čustva, svoj pogum in smisel za timsko delo. Cirkusanti se prebujajo v popoldanskih urah, saj se njihovo življenje prične po 23. uri, ko zaključijo svoj delovnik. Na njihov bioritem so se privadile tudi živali, zato so ob našem jutranjem obisku še napol spale, kar je meni osebno ugajalo. Indiana Jones ni ravno spreten govorec, zato je intervju z nami opravila njegova hči Sandy. Že po prvi izjavi nam je bilo jasno, zakaj je stari Jones pred mikrofon postavil hči, ki naj bi bila veliko bolj komunikativna. Any circus is a big family. Sandy se je rodila v cirkusu, tako kot njen oče in babica. Večino življenja je preživela v prikolici, ker potuje iz mesta v mesto. I am living best that other people, because I have one big trailer and I have any things. I have commodity, you know. I have one trailer, the 12 meter. My mother and the other family have 12 meters, so big caravan, and my life, it's wonderful. So. Nekaterim ljudem se zdi poklic, ki sem ga opravljal, krut. Največji nasprotniki cirkusov so nedvomno društva proti mučenju živali. These animals is born in captivity, you know, but this is stay good, you know, because this is big, is not problem, nothing problem, and stay good. And other animal is stay good, have the place so big. Zagotovo so farmacevtske korporacije, ki izvajajo teste na živalih, veliko bolj sporne kot cirkus. Tamkajšnje živali vsakih 10 dni obišče živinozdravnik, ki v določenih primerih lahko živali prepove nastop. Cirkusantska šola ne obstaja, zato se boste morali izkazati pred šefom cirkusa in mogoče vas sprejme v družino. Očitno sem se izkazal za primernega in Sandy mi je ponudila delo. You have want. If you like this work, circus, no problem. You can go. Yes. Can go with you. Yes. To Italy and Spain and Portugal, no problem. Yes, no problem. No. S polomljeno angleščino me ni najbolj prepričala, da prodam celotno premoženje in si kupim prikolico. Če pomislim še enkrat, zakaj pa ne? Do naslednjič, ko vam mogoče predstavim vaš sanjski poklic.